nshaka kubamenyesha impamvu Yesu yasize asabiye ishengero ubumwe, akabona ko ubumwe ari cyo kintu ishengero rikeneye kurenza ibindi byose. Murabona akagati ari kamwe konyine mukitegereze mu karebe. Murabona kukavuna kuri ngewe biranyoroheye. Oh haleluya. Hari abanyamwuka batangiye gufashwa, hari abamwe mu yaratangiye gukoreramo ntaranasoza n'icyigisho cyanjye, ntaranasoza n'ifasha nyigisho yanjye. Tunaduti ko mwana muratureba. Ndaduhambuye kandi twari hamwe, hama nkuramo kamwe kukavuna mubonye ko ari ibintu binyoroheye. Biranyoroheye rwose. Biranyoroheye rwose. Noneho sinshobora gufatira hamwe ubuno buti bwegeranye hama ngo mbukonyore. Niyo nashira ngaha kwivi nashinyika amenyo nkarinda ubona uritse umutima ntarabasha kushwanyuza cyangwa gukonyagura. Bisigura iki? Niba nshaka kumaraho buno buti nashize ngaha, oh haleluya, oh haleluya, ibanga ni rimwe, nuko nza kuza kubanza nkabutatanya bwose, nkagenda mbutatanya kugira ngo ngerageze kugenda nkuramo kamwe nkavunagura. Ubu buti bwose buraha ndaza kuza kubumara, ariko ubu buti nibwanga bukishyira hamwe bukanga ko hari na kamwe kavamo, kuza gushobora gukonyora kuvuna ubu buti n'imbaraga zanjye zakwikuba inshuro 10 ntago bishobora kuza kunkundira. Ndimo ndashaka kwigisha ijambo ubumwe. Kuki Kristo agiye mu ijuru? Isengesho twabonye muri Yohana 17 guhera ku murongo waho, umurongo wa 11, kuki Imana Yesu yavuze ngo data nibabe umwe. Bigeze ku murongo wa 21 arongera asubiramo ati ndasabira ishengero ubumwe. Bigeze ku murongo wa 22 arongera asubiramo iryo jambo ati ubumwe. Bigeze ku murongo wa 23 w'igice cya 17 Yohana, Yesu arongera asubiramo ijambo ubumwe. Nukubera iki Yesu yasubiragamo iri jambo ubumwe muri iri sengesho? Nuko yarazi neza ko namara kuva ku isi umwanzi Satani araza kuza kumanukira ishengero. Ubumwe bwo kunesha icyo gitero cya Satani n'abadayimoni be kwari ukwishyira hamwe kw'ishengero bagashobora kumunesha. Olinambemwe ayi Yesu, olinambemwe mu magara ganje. Oh ayi Yesu, olinambemwe ayi Yesu, olinambemwe mu magara ganje. Naza no musayigo fure cyo yagarambere. Oh hayi Yesu, naza no musayigo fure cyo yagarambere. Umuririmbyi mu gihugu cya Uganda akoresha urwo rurimi rw'Uruganda aravuga ngo ayi Yesu naza no musayigo deni onfure cyo yagarambere. Aravuga ngo nkarabya Yesu n'amaraso yawe kugira ngo umpindure icyo wifuza ko mbacyo. Hama undi mu rurimi rw'Urunyankore aravuga ngo olinambemwe ayi Yesu, olinambemwe mu magara ganje. Aravuga ngo niwe nashyize imbere, uri nimero 1 mu buzima bwanjye. Aravuga ngo you are number 1 in my life. Jambo riremereye cyane. Mana ndagushimiye kuri uyu munsi. Ndagushimiye kungejeje aya masaha, kandi ndagushimiye ku bushobozi bwa Muhemu Yera bukiza kuri jewe.
binyuze mu ijambo ryawe ngo hagire icyuma nanjye mpereze abatuye isi gishobore guhindura ubuzima bwabo. No muri iyi saha ubushobozi bwa mpemu wera ndabukeneye binyuze mu ijambo ryawe, ngo imitima ya benshi ikire, mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ori nambemwe hayi Yesu, ori nambemwe mu magara ganje. Bizonezeza cyane igihe nzohura n'abantu utwo turirimbo nzajya ngenda mbaririmbira dukorowe na mpemu yera, hari abantu nabo batangiye kuturirimba ni mu ndimi z'amahanga, ariko nkuko iyo mugezeyo muvuga izabo, nabo bageze ino baba bagomba kuvuga izanyu mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti uwapfuye akazuka. Nze omusumba Pastor Benjamin Giramahoro okuvira dara mu Brovidi Church Muyinga. Ishengero Brovidi ni ishengero rifise amamuko muri South Korea, ni ishengero rifite umwungeri mukuru wahamagawe n'Imana, usizwa amavuta, ubushobozi bwa mpemu yera bukorera muri we Pastor Bioni. Uwo ni uri mukoreshwa n'Imana ibiri mikomeye. Ishengero ririmo rirakura ku isi yose, haba muri Amerika, haba umugabane w'Uburaya, Aziya, yewe Oceani, Afrika. Kandi inkuru nziza mfitiye abarundi n'abarundikazi uyu munsi n'ishuti z'abarundi zituye mu Burundi cyangwa zikorera mu Burundi. Icyicaro cya Brovidi Church muri Afrika kiri ngaha nyene mu Burundi, mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura, aho bita Kabezi. Nuko Imana yabishimye kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Brovidi Church bukwiragire Afrika, ariko headquarter, intebe nkuru, icyicaro gikuru ari ngaha nyine mu Burundi. Imana yacu nishimwe cyane. Nje hano mfite iby'Imana yampaye kubaha, kandi reka nkwinginge ngo hende wowe uri kurankurikirana cyangwa se uzonkurikirana aho uzabuherereye hose cyangwa werereye hose ku isi, haba hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Yongese ku gihugu cy'u Burundi abanzi mpita nkunda kugitaka, ko ndakinezererwa cyane, nezererwa imisozi yacyo, nezererwa leadership, politike, ubuyobozi bwacyo ndabinezererwa cyane, nezererwa imitima y'abagituye, abantu bameze neza cyane, abantu bakira abantu baje babagana, nezererwa uburyo ari igihugu cyahisemo gushyira Imana imbere y'ibintu byose, kuva kuri nyakubahwa nyiricyubahiro Perezida wa Repubulika kugera ku rwego rwo hasi. Nta kintu na kimwe umurundi cyangwa umurundikazi cyangwa inshuti y'umurundi cyangwa abakorera mu Burundi bashobora gukora kitabanje gushyira Imana imbere. Cyo kintu cyatumye nkunda igihugu cyane, nkunda abayobozi bacyo, nkunda abagituye, nkunda n'Imana yagihanze ikagiha ubwo bushobozi kugira ngo kisobanukirwe mu yandi mahanga. Ni nayo mpamvu Imana yagihisemo kugira ngo ubutumwa bwa Brovidi buheraho nyine bukwira Afrika. Ndashimye cyane. Imana yampaye ijambo uyu munsi, kandi ijambo riza kugira icyo rigufasha. Ndabizi neza ko nuza kunkurikira kuva ntanguye kugeza nshoje, ntabwo uzagusigara uko waruri. Oya, ntabwo uzagusigara uko waruri. Imana yampaye ijambo riza kugira ahantu rikuvana kandi rigira ahandi rigutereka. Muri buri situation yose urimo, every situation, imbera mu Ruganda niko bavuga, buri imbera jyo na jyo urimo, buri buzima urimo viva ubwo ari bwo bwose, waba uri mu byishimo, waba uri mu marira, waba ubabaye, cyangwa se waba ufite ubwoba bw'uko ejo uzomera, ijambo Imana yampaye ntunyemerere ukarikurikira. Hari aho riza kukura kandi hari aho riza kugutwara mu izina rya Yesu Kristo Umunazareti kandi wapfuye akazuka. Iri jambo nararisengeye, iri jambo nararisonjesheje kugira ngo mpendahende uhoraho, ubushobozi bwa mpemu yera buze kuza kumanukira muri iri jambo, maze mbona ubuzima bwa benshi buhinduka. Mission Yesu yaduhaye mbere yuko asubira mu ijuru yavuze ngo nuko mbahaye amahanga yose, nimujende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza abaremwe, kandi uwemera mu mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera.
arongera aravuga ngo mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa. Bisigura ngo ijambo twahawe rirafite ububasha bwo guhindura, rirafite ububasha bwo guhindura. Ndabizi neza ko nurikurikira nawe hari icyo riza kugukorako. Ijambo ry'Imana ni inkota kandi iracyaje irakeba impande zose, kushoto kuria, left right, gauche droite. Ini inkota ikata kandi irajomba rwose. Kandi ijambo ry'Imana rimaze kukujomba rifise n'ubushobozi burya bwo kukwica, kandi muri ryo ukongera ukazuka uri icyaremwe gishya, utakiri wa wundi wa kera, ahubwo uri mushya binyuze mu ijambo ry'Imana. Ndaguhendahenze rero nguze unyemerere ugendane nanjye umwanya mutoya ngiye kumara, kugira ngo urebe ko iri jambo ryacagagura imigozi y'imyuka mibi kuboshye, urebe ko iri jambo ryacagagura imyuka mibi y'ikuzimu ikugenda ko, igenda ku muryango wawe, igenda ku rugo rwawe, igenda ku mashuri yawe, igenda mu kazi kawe, igenda muri business yawe, ikukora kose kw'imbaraga z'umwijima, ugukora kose kw'imbaraga z'umwiza, ugukora kose kw'imbaraga z'ikuzimu ku buzima bwawe. Imana irampamagaye ngo mpure nawe muri uyu mwanya, mpure nawe muri iyi saha, mpure nawe muri iyi segonda, muri iyi minota, muri aya macheers, kugira ngo nunyemerera ugakurikira ijambo, ugakurikira iyi nkota, wemere icagagure, wemere isenye, wemere irimbure. Ibyo gusengwa wemere ijambo ry'Imana ribisenye, ibyo kurimbura muri wowe wemere ijambo ry'Imana ribirindure, kandi ibyo guhagurutsa muri wowe wemere ijambo ry'Imana ribihagurutse, ibyo gushyigikirwa muri wowe wemere ijambo ry'Imana ribishyigikire. Kandi aho ukeneye kurwanirirwa ngo utsindirwe abanzi, abakugose imbere n'inyuma, abagenda bayora ivu aho uhagaze, abagutuma amahembe, abagutuma ibitega, abaguhiga aho wanywereye ngo bagire ibyo bashyiramo, nyemerera tugendane, ubushobozi bwa Mwemu Yera bugiye gukorera mu ijambo, maze ricagagure iyo migozi yose ikuzungurutse. Imana yambwiye ngo uyu munsi mvugane n'abantu bayo ijambo ryitwa ubumwe. Ijambo ryitwa ubumwe, ijambo ryitwa ubumwe. Wakwibaza uti kubera iki impamvu Imana imanuye iryo jambo ubumwe? Turaza kuza gusoma mu ijambo ry'Imana, cyangwa kubwo gutwarwa n'umwanya, kubwo kugendera ku masaha, ndaza kubarangira amajambo muza kuza gusoma. Ndashaka ko nza gutindana n'abantu bakurikiye isengesho Yesu yasabiye ishengero mu misi ye ya nyuma, mu bihe bye bya nyuma, agiye gutandukana naryo ngo asubire kuwari wamutumye. Yesu amaze kugera mu isi yarahamagaye, aratoranya, aranahugura. Yarahamagaye, aratoranya, arangije atraininga abo yahamagaye imyaka itatu mbere yuko abahereza umurimo. Kandi amaze kubahereza umurimo ababwiye ati ngaho rero noneho mugende mu mahanga yose muhindura abantu. Oh haleluya! Iryo jambo rijya rimfasha cyane. Ntabwo amagambo tuvuga ducurangira abahetsi, ntabwo amagambo tubwiriza isi n'abatwumva, ntabwo duhamba imbwa, ahubwo turafise mission yo guhindura. Yesu ati mugende muhindure abaremwe bose, muhindure, kwera kiri jambo rirafise inkomezi zo kugucakira mpiri n'imbaraga zaryo, kandi rigahindura mind yawe, imitekerereze yawe igahinduka, rigahindura imikorere yawe igahinduka, rigahindura imivugire yawe igahinduka, rigahindura amagenda yawe, inzira zawe zigahinduka. Ndabizi neza ko nsobanukirwa neza n'impamvu Imana yambwiye ngo nze kuvuga ku ijambo ryitwa ubumwe. Turazabe kuba turi bwa mbere Ezekiel, ndahera mu isezerano rya kera, isezerano rikuru, endagano nkade mu Ruganda niko bayita, mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel. Hama turaza gusoma chapter 37, chapitre 37, hama ni igice cya 37 ku murongo waho wa 19 bakurunyiriri rwa 10 namwenda aho wenyine.
aho wenyine. Aho niho tugiye gutangurira dusoma. Turaza kwashaka ubushake bw'Imana, turaza kuhabona ubushake bw'Imana. Icyo tugiye kurondera muri iri jambo mu isezerano rya kera mbega ni igiki? Nuko Imana uhereye kera kose itigeze yemera ko ubwoko bwayo butatana, kubera ko iyo abantu batatanye batakaza imbaraga, kubera ko iyo abantu batatanye baba batanze irembo cyangwa inzira cyangwa babuguruye umuryango umwara. Niyo mpamvu muri Ezekiel kiriya gice twabonye guhera 37 guhera ku murongo wa 19 muraza kuza kuhabona ubushake bw'Imana. Imana imivuga ngo nzohuza abari batatanye, nzohamagara nongere mpamagaraba hama nongere mbahurize hamwe. Ni ijambo ubumwe Imana yantumye kuvuga. Ubumwe ijambo rigufi cyane ariko meaning yaryo ni nini cyane, ubusiguro bwaryo ni burebure cyane. Ubumwe hama nituva mu isezerano rya kera canke endagano nkade mu Ruganda canke mu bitabo bibanza bya kera bya Bibiliya, tuhita tuza mu isezerano rishya kuvuga Kristo amaze kuza. Turaza kuza kunyarukira mu gitabo cyanditswe na Yohana hama umutwe waho wa 17 hama turaza kuza kuhabona ijambo ubumwe inshuro zirenga 4 zigera kuri 5. Kandi iryo jambo ryagarutse mu isengesho Yesu yari ariko arasenga mbere yuko atandukana n'itorero, mbere yuko atandukana n'ishengero yari amaze gushinga. Yakoze isengesho rikomeye cyane. Mu gihe yasengeraga iryo shengero, asengera n'abasigiye uwo murimo aribo ntumwa 12, Kristo yasenze amagambo akomeye avuga ijambo ntibagirwa, aravuga ngo ubumwe. Yagarutse ku ijambo ubumwe, aravuga ngo data aba ndabasabira ubumwe, ndabasabira kubumwe nkuko nje nawe turi umwe. Haleluya. Wakwibaza ngo nukubera iki Yesu Kristo we watangije uyu murimo mwisi, we watangize ishengero mwisi, we wahuguye agatraininga abakozi mu murimo wa mbere wa Kristo. Wakwibaza ngo kuki agiye gutandukana nabo? Yabonye ko icyo iri shengero ryari rikeneye ari ubumwe. Kuki atabasabiye amahera? Haleluya. Unkurikire neza, Imana yashyize ibintu biremereye ku mutima, kandi ndatekereza ko Imana yashyize ku mutima biziye igihe mwene data ni wankurikira neza uraza kuhakura ubwenge buhambaye cyane. Erega Bibiliya ni igitabo gitangaje n'umucyo w'Imana ihoraho n'inyenyeri itazima n'urumuri rumurika. Iri ni itabaza ry'ukuri utarifite arataguza agatinzira. Iyi ni inyenyeri yo mu museso n'umufasha w'abasenga, ni isoko y'abwiriza butumwa, ni igitabo cyera, ni igisabo gicundwa n'abarambije abarambe batashye, ni inkota isogota igahinguranya ikica. Bibiliya we utazakwitaho azaba abuze ubwenge. Bibiliya ni igitabo gikomeye cyane. Mbabwire nagize umugisha nigishwa Bibiliya na Mpwemu Yera, hama kandi ndanasubira ngira umugisha wo kwicara mu ishuri, nicara ku ntebe y'ishuri niga Bibiliya. Iyi ni diplome y'imyaka 2 ya university, muri university yitwa Grace International Bible University. Iyi ni university iba mu gihugu cy'i Kampala. Iyi ni diplome mu bijyanye n'iyobokamana. Kandi ushaka kumenya ngo amasomo afise muri theology na yahe nangahe kandi ayitwaye mate ngibi. Impamvu mbikwereka se ugira ngo ni iki? Ugira ngo n'ubwibone se? Kugira ngo nishyire hejuru se? Nerekane ko ibyo nigisha nabyize? Oya. Bibiliya ugiye mu ishuri ukicara ukayiga ni byiza cyane. Ego ugira ubumenyi buruta ubw'umuntu utaricaye mu ishuri. Ariko Bibiliya ushobora no kuyigishwa na Mpwemu Yera kandi utazi gusoma no kwandika, ugasigara uzi gusoma gusa Bibiliya gusa, kandi Mpwemu Yera akayigusigurira igihe ijambo rigusohotsemo rigakiza imitima ya benshi. Kuki Kristo nyir'umurimo, nyir'ishengero, uyu wiguze ishengero, nyiri no gutanguza ishengero agiye kuva mu isi, niyihe mpamvu yabonye ko ari ngombwa ko ikintu agomba gusabira ishengero ari ubumwe? Kubera iki Kristo atasabiye ishengero amahera? Kwa aya matindi y'amahera, kwa ari arema akora ingorane mu mashengero, kwa ari arema akora ingorane mu mashengero, aya matindi y'amahera. Itorero, ishengero, ikanisa, uburyo bwose babivuga ko
amahera arimo aragenda arikura ku murongo ararivana kuri tageti, arimo aragenda akura ishengero ku murongo Kristo yarisizeho. Bana b'Imana, niba unyumva uri umwungeri, urwego rwose waba uriho, waba uri bishop, waba uri apotere, waba uri revera pasiteri, waba uri umu evangeliste, waba uri umuvugishwa, ndashaka kukumenyesha ngo intego y'itorero, intego y'ishengero, Kristo aza kubaka ishengero ku rutare amarembo y'ikuzimu adashobora kunyeganyeza. Tageti ntabwo yari amahera. Igihe amahera yinjiriye mu ishengero nibwo ibintu byahindutse. None uyu munsi wa none murabona bimeze bite? Byabaye ngombwa ko intwaro zinjira mu ishengero kugira ngo zitatura amatati. Mugira ngo amatati azanwa n'iki? Si inyota y'amahera. Uyu munsi wa none ishengero uraryegera mu metero 300, uhasanze gahita avuza induru agahamagara leta, ataje kuntwara abantu, aje kuntwara abantu. Bivuga ngo ntabwo abantu bakiri ab'Imana, abantu abapasitoro barabagabagabanye, babagize ababo, baririrwa babapfa. Noneho rero haba hari umukristo umwe watangaga ikigira 10 gitubutse, wahisemo kubwo guhatwa na Mwemu Yera kwerekeza mu rindi shengero kujya kwagurira y'ubwami bw'Imana. Uyu munsi wa none n'imfu ziravuka, abungeri barimo bamarana bicana. Je uri muyaga nawe, I have experience, mfise ubunararibonye, kuko iki ni igihugu cy'indwi nkoze mu murimo, kandi maze imyaka irenga 25 mu murimo w'Imana. Ibyo ndabibonye ibihugu bigiye bitandukanye, byose byo nanyuzemo. Mu myaka y'ibihumbi 2000 nari mu Rwanda, itorero ryitwa Shiro Prayer Mountain Church riyobowe na nyakubahwa Bishop Oliver Murekatete, uwazambera uhamya n'ubu ni ishengero rikomeye cyane. Dutekereza turimo turifonda, twakira umuhamagaro w'Imana, turisengera, tujya za Kanyarira, duterera imisozi, turara mu mazi, turara mu bitare. Icyo gihe nari ndimo ndonderera ibiraya mu Rwanda. Nyuma rero nje gusubira Uganda, sanze umuryango, sanze bene wacu, sanze ibyo gukora muri Uganda. Hahanzwe amatorero menshi, ariko muzagende mu arizi itorero ryitwa True Revival Central Church. True Revival Central Church ni ishengero rikomeye muri Uganda, kandi muri Uganda saho gusa nakoraga mu bumwe kandi bw'amatorero arenga 20. Ahantu hose nagiye, abe muri Zambia, abe muri Sudani, abe muri Congo, abe hehe, ndafite experience. Igihugu cyose ngezemo ngikoramo ndondera ibiraya, ariko nkorera n'Imana. Bisigura ngo ibyo nkubwira ndabizi. Abungeri ba none bataye ukuri ku ijambo ry'Imana, bari inyuma y'amahera, barimo barashwana. None mbabwire ko abantu benshi barimo bagenda bavuga leta yafunze amashengero, government yafunze amashengero. None ibuzwe n'iki? Ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiye, government cyangwa guverinoma cyangwa leta ahiba hose mu gihugu nibo bakozi b'Imana ba mbere. Perezida wa Repubulika niwe mukozi w'Imana wa mbere. Wewe waba wiyita umukozi w'Imana kandi uri umwungeri, ushumbye abantu 10-15 ugaciba kubangura umwungeri ngura umukozi w'Imana, hanyuma ukibwira ko Perezida wa Repubulika uba ari umwungeri wa miliyoni zitabarika, wavuga guteka atari umukozi w'Imana, wavuga twatari umukozi w'Imana. Bibiliya irambwira ngo intwaro zose zishyirwaho n'Imana. Mbere yuko twe dutora umurongo tukajya gutera ibikumwe cyangwa kora sinyatire ku izina ry'uwo twitoreye ngo ayobore igihugu, Imana baramutoranyije kera, yaramusutseho n'amavuta kera, imugira inama, imusanga, imwiyereka, imuha umurongo atwaramo igihugu. None urahakana ngo ntabwo leta ari umubyeyi? Urahakana. None se mugira ngo kera ishengero rikiri ku murongo waryo leta yigeze izamo hagati? Excuse me. Leta yaje ryari mu nshengero? Aho abungeri batangiye kuryanira, amafaranga inda ari igiye imbere, iragenda yica ubutumwa bwiza. Ndashimira Imana yahagurukije umwungeri mukuru Pastor Byun in South Korea, iramuhagurutsa, iramubwira ngo hagurukana ibendera ryanditseho Brovid Church, kandi uhagurukana ukuri ku ijambo ry'Imana gushingiye ku nkingi zitatu: kwihana ibyaha, kubaho mu buzima buzibukira ikibi, kubaho mu buzima bwezwa buri munsi, kubaho mu buzima bubwira umugeni kumesura ikanzu, kubera ko inzambe iri hafi kuvuga.
iyo ni inkingi imwe y'ubutumwa bwiza beloved church twigisha. Ubushize nababwiye inkingi ya kabiri ni ukwizera. Twebwe twigisha abantu kwizera Imana. Hahandi umuntu yiringira Imana nk'Imana idakeneye kugira ikiheraho ngo igire ikimukorera, kwishobora no guhera ku busa kandi gahindura ubuzima. Hama inkingi ya gatatu, twizera kandi twigisha ko binyuze mu gusenga duhangana n'imizimu iyo ari yo yose. Binyuze mu gusenga duhangana no gukora kose kw'imbaraga z'umwijima. Turambitseho ibiganza cyangwa tugategeka gusa ku bushobozi bwa Mpwemu Yera bushobora gucagagura ingorane zose zo waba urimo. Pastor Bune, I salute you. Ndakubashye cyane kwa kubutumwa wazanye ni ubutumwa buje gushyira abantu ku murongo. Ubumwe kuki ngiye kwigisha ubumwe. Ndagira ngo abankurikiye mubanze mwitegereze ngaha nyene. Mubanze mwitegereze ngaha iyi mfashanyigisho n'amagambo makeya gusa ndaca senga. Iyi mfashanyigisho munkurikire neza murabe. Utuduti uko muri ko muraturaba utunyene. Utuduti muratubona ni kamwe tubiri dutatu, ntabwo njya kuduharura ko murimo muratwitegereza. Aha tugiye kwiga rero. Turatanguye. Nshaka kubamenyesha impamvu Yesu yasize asabiye ishengero ubumwe. Akabona ko ubumwe ari cyo kintu ishengero rikeneye kurenza ibindi byose. Murabona akagati ari kamwe konyine mukitegereze mu karebe. Murabona kukavuna kuri ngewe biranyoroheye. Haleluya. Hari abanyamwuka batangiye gufashwa, hari Mpwemu Yera atangiye gukoreramo, ntaranasoza n'icyigisho cyanjye, ntaranasoza n'ifashanyigisho yanjye. Tuno duti ko muratureba. Ndaduhambuye kandi twari hamwe, hama nkuramo kamwe kukavuna mubonye ko ari ibintu binyoroheye. Biranyoroheye rwose. Biranyoroheye rwose. Noneho sinshobora gufatira hamwe ubuno buti bwegeranye hama ngo mbukonyore. Niyo nashyira ngaha kwivi nashinyika amenyo nkarinda ubona uritse umutima, ntarabasha kushwanyuza cyangwa gukonyagura. Bisigura iki? Niba nshaka kumaraho buno buti nashyize ngaha. Haleluya. Ibanga ni rimwe, nuko nza kuza kubanza nkabutatanya bwose, nkagenda mbutatanya kugira ngo ngerageze kugenda nkuramo kamwe nkavunagura. Ubu buti bwose buraha ndaza kuza kubumara. Ariko ubu buti nibwanga bukishyira hamwe bukanga ko hari na kamwe kavamo, kuza gushobora gukonyora kuvuna ubu buti n'imbaraga zanjye zakwikuba inshuro 10 ntago bishobora kuza kunkundira. Ndimo ndashaka kwigisha ijambo ubumwe. Kuki Kristo agiye mu ijuru? Isengesho twabonye muri Yohana 17 guhera ku murongo waho, umurongo wa 11, kuki Imana Yesu yavuze ngo data nibabe umwe. Bigeze ku murongo wa 21 arongera asubiramo ati ndasabira ishengero ubumwe. Bigeze ku murongo wa 22 arongera asubiramo iryo jambo ati ubumwe. Bigeze ku murongo wa 23 w'igice cya 17 Yohana, Yesu arongera asubiramo ijambo ubumwe. Nukubera iki Yesu yasubiragamo iri jambo ubumwe muri iri sengesho? Nuko yarazi neza ko namara kuva ku isi umwanzi Satani araza kuza kumanukira ishengero. Ubumwe bwo kunesha icyo gitero cya Satani n'abadayimoni be kwari ukwishyira hamwe kw'ishengero bagashobora kumunesha. Ndagira ngo mbabwire ko iyo Eva ataza kwikura imbere ya Adamu, iki kibi kigejeje isaha ngaha kitari kubasha inyoko muntu, kuko imbaraga zinesha zari mu bumwe bwa Adamu na Eva. Dore ukuramo agati kamwe gusa ucukonyagura, ugakuramo kandi gati kamwe ugakonyagura, buri hamwe ntabwo ushobora kubumara, ntushobora no kubuvuna. Ubumwe shengero ry'Imana, ubumwe mu ishengero burakwiye.
njya nibaza impamvu inzangane zigwiriye mu nshengero kandi mu mabara mu bubari urukundo ruhari. Mu nshengero abantu barimo bararyana, oro mu bubari bari muri za nirindisha mwongere nirindisha. Ibi bintu iyo mubyiga mubikuramo iki? Ibi niyo mubyiga mubikuramo iki? Niyo abantu basohokanye mu bara bagiye kunywerayo, banywa bagasinda, basinda bakarwana, umwe agakubita ikidaje uwundi mu mutwe, iyi nzoga zibavuyemo bibuka ko umwe yari yatelefone ati ngwino njye kukugurira rimwe, ntushobora kubabona induru zirimo zivuga, baravuga ngo ni inzoga zabiteye, bakabirangirizaho. Ariko amatiko ari mu nsengero, indyane ziri mu nshengero, amacakubiri ari mu nshengero, aho amahera yinjiriye mu nzu y'Imana, ahinda nini abungeri bazishyize imbere kuruta gushyira imbere ubushobozi bwa Mwemu Yera bukorera mu nshengero. Ibara ryaraguye, ibara ryaraguye. Ubumwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika utuyoboye muri iki gihugu cyiza cy'u Burundi, ijambo akunda gukoresha ati turi hamwe twese abarundi birashoboka. Abarundi ari bamwe, abarundi turi bamwe, kutumeneramo biragoye. N'umwanzi uturondera abashaka gufata gusingira umwe akamunabuzamo, akagenda adukuramo urusorongo. Mu bumwe bw'abanyagihugu na politike n'abayobozi n'ingabo n'igipolisi, ubumwe bwabo umwanzi yanyura hehe? Shengero ry'Imana ibi mubyigiraho iki? Ndashima Imana kwiduhamagaye binyuze muri Beloved Church kugira ngo dushobore gutanga ijambo rishobora kugeraho rikura abantu kandi rishobora no kugeraho ribajana. Yemwe bana b'Imana, urugo rubuze ubumwe hagati y'umugabo n'umugore n'abana, urwo ruba rugiye. Kampuni ibuze ubumwe hagati ya nyirayo y'umushoramari n'abakozi na taketike cyangwa politike z'iterambere, hakaburamo ubumwe, iyo business ibigiye. Igihugu kibuze ubumwe indani, icyo nacyo kiba kigiye. Bisigura iki? Shengero isengesho Kristo yasabye avuga ngo data aba ndabasabira kugira ngo babumwe nkuko jye nawe turi umwe. Ishengero rirakwiye. Ndasabira ishengero ry'Imana aho riri hose ku isi, nubwo binyuze mu ijwi rya Beloved Church Muyinga, ariko ishengero ry'Imana ni rimwe aho riri hose ku isi. Mu byahishuwe igice cya 20, igice cya kabiri, chapter 2, n'igice cya 3, ndasoreza kwayo magambo. Naratangaye. Reka mbanze mere ku gice cya 2, amagambo abanza. Ni inzandiko marayika yandikiye amatorero 7. Ariko iyo somye neza ku bantu bize theology, ntabwo ari amatorero 7, ahubwo ni ibihe 7 by'itorero. Imana yavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo yewe nzi imirimo yawe. Imana irayirondora, irangije iravuga iti ariko ndafite icyo nkugaya, wataye rwa rukundo rwa mbere. Yewe uri mukunkurikirana, subirana urukundo rwa mbere. Yewe shengero, reka dusubire kuri rwa rukundo rwa mbere. Muri bwa bumwe bwuzuye urukundo nibwo tuzashobora kunesha umwanzi umanukiye iyi si, uri munaniza mission Kristo yadusigiye. Nituba bamwe tugakundana, tuzananiza ubushobozi bw'umubi. Ndumva mpatwa gusenga kugira ngo nsaba ubumwe mu gihugu, kugira ngo nsaba ubumwe mu miryango, kugira ngo nsaba ubumwe mu makampuni. Iterambere ryose rishingira ku bumwe, kuko ubumwe ni imbaraga zikomeye cyane. Ndumva shaka gusenga kugira ngo binyuze mu buyobozi mu mbaraga za Mwemu Yera, mu bushobozi bwa Mwemu Yera, aka kagaye Imana yagaye ishengero rya mbere kavuga ngo nubwo ukora ibi nibi byiza, ariko ndakugaya ko waretse urukundo rwa mbere. Ndumva shaka gusenga kugira ngo aka kagaye gakurweho n'uyu munsi wa none. Nubwo icyo ari igihe cya mbere cy'ishengero, ariko no muri iki gihe cya nyuma cy'ishengero, aricyo gihe cya 7, aricyo gihe cya Laodikiya, upimye urukundo wabona rungana iki? Ubumwe kugira ngo Satani atadushobora.
Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana nzima kandi uri Imana ishobora byose. Mbega kuki nyine wewe Yesu wabonye ko ikishengero rikeneye cyo warisabira mbere yuko utandukana naryo ari ubumwe. Nuko wari uzi ko iyo abantu bishize hamwe atakibananira. Nuko wari uzi ko iyo abantu bari mu bumwe icyo bifuza kugeraho cyose bakigeraho kandi mu gihe bifujemo kukigeraho. Kandi nuko wari uzi ko umwanzi Satani azaza gusenya, kandi yasenya ahera mu kugenda atatanya. Imyuka yateye ishengero yo gutatanya, yo gusenya, yo kudahuza, iyo nanjye ndayinanije mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara rwa rukundo rwa mbere mu ishengero ry'Imana. Ndahamagara rwa rukundo rwa mbere mu ishengero ry'Imana kugira ngo ruze rumanuke, abungeri nibavuge rumwe n'intama bayoboye. Hama rero kandi tubonye umwungeri azasanga undi, dukundane, dufatane, dukomeze twagura ubwami bw'Imana. Bisenze nizeye ko mbihawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wapfuye akazuka. Ku bindi bisiguro nimero ni ya yindi, ni 62 12 49 79. Yari mwene so umwungeri w'ishengero Beloved Church Muyinga, Benjamin gira amahoro. Uwiteka guhumugisha, ahumugisha urugendo rwawe niba unkurikira uri mu rugendo, ahumugisha akazi kawe niba unkurikira uri mu kazi, ahumugisha ishengero ryawe uyoboye iryo ari ryo ryose ntitaye ku mazina niba unkurikira umuyobozi w'ishengero, kandi ahumugisha abo mu rugo rwawe, ahakira ubwo bumwe, ahakira urwo rukundo. Mbisenze nizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Mpwemu Yera. Amen. Amen.